Audio nosilac od televizije B92. B92 televizija u doba digitalne ere, kada sada svi emituju na DVB-T T2 standardu. B92 se i dalje čuje na UHF frekventnom području u radioamaterskom opsegu kao analogni nosilac audio signala. Da li je to smetnja od kablovske televizije ili od čega, ne znam. Trenutno su reklame, a u toku je Galileo emisija. Ali samo još jedan papir da kredi. Adio,